Assalamu alaikum hurmatly Qo'shqor kanalının görücüleri, bizim mekendeşler amansızlarmı? Bugün 2019 yılın 8 dekabri biz Aytılуу Ноокат мал базарында турабыз бүгүн. Бүгүнкү өтө күчтүү улак аттар дагы кириптир. Баалары кандай болду? Биздин канал менен чогуу көрүңүздөр. Каттал элек болсоңуздар катталууну унутпайсыз. Биз чыгарылышыбызды баштайбыз, акырына чейин көрөбүз. Бул жерде баа болуп жатыптыр, 5 кашкат. Var desem aldım bunu. 90 ming so'm baa berip жатышат. Tuğan. Var desem aldım bunu bak. Bastın mı bunu? Marağım yediklerini şunu var desem aldım bunu. Tamam geç kola aslan bindirelim. Tuğan. Pazarda birincilerden şulvat bağı ol başladı. Ulaşa söyledim. Rastın mı? Rastın mı buna? Rastın mı? 3 bin ton pul koydular şunu. 97 ming so'mga ko'tarildi bahosi. Bizden nari deve tuğan buna. 3 bin ton pul. Rastın mı? 100 ming so'mga 3 ming so'm qo'yib ber deb 97 ming so'm baho berib жатышат. Yüz ming so'm. Elinden etsin olmaz. Var da ya. Hey. 105 ming so'm. Üstüne oldu verem. Sırdasi 8 yaşat ekan. 105 ming so'm baho berishdi, esi 150 ming so'm deb жатыптыр. Bu yerda rahbozat kiriptir. Bahasını 400 ming deb жатышат. 6 жашар дедиңер жашын. 6 жашар ат экен. Бишкекте 5-5ке көкбөрүгө чабылып жүргөн ат дейт. Бою канча чыгат? 175. Boyu 1.75 ekan. Bahasını eskerте кетебиz. 400 ming so'm kemi бар деп турат. Үйүрдүн улактын аты. Onda kulağım yok. Nasıl olur? Aldın mı? Ушул ат кызыктырган болсо, номерин да кайта кетсек. Плюс 996 553 менен 05 20 номерине байланышыңыздар. Boyu 1.75. Bu qara atты да көрсөтө кетсек, qara ат сурагандарга канча жашар? Ekası. Экасы ат экен. Улагы барбы, үйрү барбы, несі бар эми? Улагы бар, чабыл элек дейт. 200 ming so'm bahosi. $200 ming so'm dedi bahasını. Жаңасы екен, көк темір көк ат. Өте бойы чоң, жазға 5 болот екен. Бағасын қанша дедіңіз? Бағасы 300 ming so'm кемі бар. Бойы дағы 1.70'ten жоғары екен бойы. Чауып көрдіңіз бе? Гәләге жақшы ұқсайды, қай дегенде. Пародачы. Точно bilmeyiz parodasını. Точно parodasını bilmeyiz değil. Российский порода daha.
Telefonunuzda aytып koysanız. Plus 996 772 menen 18 08 72 nomeri менен байланышсаңыздар болот. Биз чет жерде көргөн мекендештер. 17 dedi. Hatta bağlattır. 150 min son bağ verişti şu latga. Жазга 3 болады екен жаш. Şu жерде bağ сызып жатат. 3'ü de ödülü Kötür çıktayım. 160 min son. boy mu? Bak 160 min son oldu. 160 min son bağ olgan tayfuşuluk ekan. Maşallah 160 min bağ oldu. Nomerini daha kaldırak etsek. Aytavering hozir 0772 menen 07 17 08 72 nomerini menen байланышыңыздар. Экөө bir адамдык. Жакшы саяпкерлер. Ушул көгатта баа болсоттур. Ушул атты дагы көрсөтө кетсек. Четке чыгып калды өзү. Канча жашар? Жаңасы 4 жашар, жаңасы ат экен. 5 yaşar. 5 5 yaşar. 5 жашар экен. Эки асы болуп калат экен. Несі бар эми мунун? Koştun atı. Оштун аты экен. Не, улагы барбы, үйрү барбы? Ulaka çavlelek. Улакка чабыл элек. Үйргөчү? Yürgü da koylelek. Үйргө да койлу эле экен. Канча деп атасыңар эми баасын? 150 kem var. Baası 150 min kemi var. Çurkaşları jakşыбы? Мына жер кичине таштар. Жақсы. Çurkaşı jakşı. Жаlega salın көрелek. Bazar эми канча алып атат? Pazar. Sırayla kadar. Emi hazır gel. Эми келдик дейт. Telefon номерин айта кетсек. Номер 709 0709 menen. менен 19 27 27 95. 95 номер менен байланышыңыздар. WhatsApp номери дагы ошол экен. Бул жерде дагы келишкен тору кашка ат турат. Канча жашар бу? Жазга 5. Жазга 5 болот экен, азыр 4. Несі бар эми, улагы, иши дегендей. Бар жоғы бар бұның. Универсал ат экен, улакка дагы, ишке дагы кете турган. Кайсы жердин аты? Россия қалпасы. Россия колхозу, Ноокат районунун Зулпуй айыл өкмөтүнүн аты экен. Баасын канча дедиңиздер эми мунун? 170. Baası 170 min som. Kemi var mı? Kemi var dedi. Ulakka çabıp жүрөсүздөр. Ulakka çabıp жүрөт экен. Байланыштын номерин да кайта кетсем. 0773 менен 48 66 12. 48 66 12 номерине байланышыңыздар. Кара кашка дагы турат. Келишкен экен бул дагы. 4 кашка экен. Bunun жашы канча? Бул кунан экен. Жазга быштуу болот, 3 жашар. Жашын эле айталы. Түшүнүктүү болуш үчүн.
Bu taydın bağısını kança деп атасыздар эми? Bağısı 150 ming so'm. Kemi var деп atışıptır. Öspürüm. Telefon numarangızı aytып koyыңlar. 72 milyon. 0772 менен 17 17 05 05 номерine кайрылыңыздар. Иесinin өзүнөн кенен маалымат алып келишесиздер дагы. Бул ат сатылыптыр мына учурда. Көрүп алып жатышат. 65 миң сомго сатылыптыр мына чакан ат экен. Бул керилип турган 6 жашар атты көрсөтсөк. 120 дедиң баасына? 120 миң сом кеми бар деп турат. Несі бар? Улакка улагы бар экен. 120 миң сом кеми бар. İşletip көргөнсүңөрбү? Улакка ишке кетип, универсал ат экен. Bazar kança kılıp atat? Bazar 75 ming bağ verdi deydi. Telefon numarini ayta ketsek bulat. 0774 menen 88 18 67 numarine paylaşırız. Жазга 4 bulat deydi. 75 ming son bağ verdi çatışılatla bağ bazarda. Bu yerda bağ olup çatat. 210 ming so'm. 210 ming, 3 ming dollar bağ oldu. Жана сиздерге көрсөтүп кеткенмин 160 миң баа болуп атканда азыр келсек ушу баасы 210 миң 3 миң доллар берип атышыптыр ушул атка баасы. Ушул жерде базары болуп жатат. Мына жерде да баа жүрүп жатат. Качат. Ушул ат баа болуп аттыр. Teyra gelmiş. Sizge ot sattım. Allah biraz demek. Var. Ушул ат азыр ушуга берекен айтышты 90 миң сомго сатылды ушул ат. Жаш канча эле? 6 жашар ат 90 миң сом. Азыр ушунун баасын көрдүңүздөр. Бул тайды алышыптыр 42 миң сомго алдык дейт. Эркек тай. Бул жерде дагы бир келишкен өспүрүм тай турат, 2,5 жашар. Баасы 150 миң сом. Кеми бар деп жатышат. Пародасы каяктыкы? Бишкек, өзүбүздүн эле конзаводдон чыккан кыргыздын жылкысы. Ушул тайга кызыккандар болсо телефон байланышын телефон номерин айта кетсек 707 0707 73 73 86 93 86 93 номери менен байланышыңыздар. Мындай жоош миниле элекпи? Минги миниле үйрөтүлгөн тай экен. Жоош экен. Ушуну байланышын номерин сиздерге айта кеттик. Эми чекеден өспүрүмдөргө өтсөк, орто добусунан баштасак, бул пародасы кандай? Пародасы Россия, да? Россия пародасында жашычы?
Yaşı 2 yaş. 2 жаш. Бағасын қанша деп отасыңар эми? Babası 150 milyon. Бағасы 150 миң сом. Кеми бар екен. Жақсы өспірім. Ayda koydun mu? Келешек алдыда өспірімдер екен. Байланыш номерін де қайта кетсек бұның. 0220 0220 66 66 51 51. 51 номеріменен байланышыңыздар. Бұл темір көк қашқаны бағасы 200 миң сомдап тұрады. Жаш қанша мұның? Түсінбедім. 1,5 жашар полторашка сұрағандарға келтатайлар. Байланыш номерін де қайта кетсек. Түсінбедім. Менікі емес дейді. Бұл жерде да жақсы пародадағы. Бұларда Россия ғой. Россия пародасында кен бұлардағы. Россиядан алып келінген. Сақтап айтқанда. Жаштары қандай бұлардың? 1,5. Полторашкалар екен. Қанша деп отасыңар екен мұны? 250. 250 миң сом дейді. Бағасына. Ошқа бар. Бұның жашы қандай? 1,5 жашар. Басы мұның? Басы 150 миң сом. Өспірім тайыз дегендерге. Номерлеріңізді айтып кетсеңіз? Номерді айттым. 0772 менен 91 83 18 номері менен байланысаңыздар болады. Жақсы өспірім келішкендер. Бұл да өспірім тайды көрсете кетсек. Қанша жашы? Полторашка о? Полторашка. Бағасы 130 миң сом. Кемі бар деп тұр. Нижний Новгородтан келіп тұр. Телефон? 0556 01 57 77 номері менен байланысаңыздар болады. Дағы бар дейді шындайлардан 5-6. Қачан келген Россиядан? Россиядан келгениге bir cuma oldu. Bir cuma oldu тұр. Дағы үйде көп дейді шындай өспірімдер. Таңдап алады екенсіздер жана айтқан номерге. Бұл дағы ошол ээси. Бұл жаш қанша екен мұның? Жаңасы. Жаңасы екен. Бұның бағасычы? Бағасы 150 миң сом. Жаңағы номерге айтып өткен номерлермен байланысаңыздар болады. Erkek tay ekan, ha. Aşağı 45 ming so'm deydi bu. Бағасын. Bu жерде байтал сатылыптыр. Байтал бүгін? Бие сатылды екен. Бие сатылыптыр. Бие екен бұл 50 миң сомға сатылыптыр. Bu beğen bağısı kaç eкен? 55 отамыз. Bu beğen bağısı 55 ming so'm. Boz bey eкен. Boz bey. Bu baytalların bağları 40 ming so'mdan dep turuşat. Hem bazar kança verit bularga? Bazar kança verit? 33-35 ming so'm bir bağ verip жатат deyip bazarda şular var. Assalamualaikum, kulunların bağları kançadan erkek mi? Urgaç kulunlar eken 30 ming so'm bağısı. Umatu Oşkor kanalının görүүчүлөрү, biz çağrılışыбызды, birinci çağrılışыбызды жыйынтыктайбыз ушуну менен. Bazar dağın эле мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле базар кызуу учурда. Biz экинчи чыгарылышыбызда аралаш бааларды көрсөтөбүз. Жылкы, мал, бука, кой бааларына. Бул чыгарылышыбыз, кийинки чыгарылышыбызды күтүңүздөр. Саналуу сааттардан кийинки чыгарылышыбызда эфирге чыгат.